Tako, nismo odigrali dobre tekme, to je sigurno. V tekmo smo šli z veliko želje, vendar to je bilo tudi več ali manj vse. Ni se nam išlo proti zelo močni ekipi. Tu bi za uspeh morali biti bistveno boljši. Zavedali smo se, da so trenutno v bistveno boljši formi, kot smo mi. To je popolnoma logično, glede na priprave oziroma glede na potek sezone. Vseeno smo pa jasno upali, da bomo mi uspeli odigrati boljše, kot smo. Oni pa prva priložnost, druga, tretja in to je bil za fante velik šok oziroma za vse velik šok, iz katerega se nismo uspeli pobrati. Yeah, in the end I scored one goal, but this goal maybe earlier can be this goal, but I think to don't be in zero was good for the club. Also, I'm very happy because the fans, the Violi fans, they choose me to be the Bojanic, the warrior, and I'm very glad, I'm very proud. I want to say thank you for everyone, thank you for supporting me, because here NK Maribor is for me the best club, of course, where I play, and I will give everything for the club, and this year we'll be champion again, and we will go for the Champions League or European League, and we'll try to do better. Sedaj lahko potegnemo neko črto, na katero smo lahko ponosni, na doseženo v tem koledarskem letu v Europa ligi in se ponosno poslavljamo iz skupinskega dela. 2 kroga pred koncem smo bili še v bistvu v igri in če bi bilo malo več sreče v Atenah, bi lahko danes pisali drugačne zgodbe, jaz sem prepričan na to. Naučili smo se veliko, že z lansko letom smo se naučili nekaj, leta smo pokazali točkovno, da smo se tudi v igri je bilo čutiti drugačno igro in jaz sem prepričan, da naslednjo leto lahko naskakujemo še nekaj več.